جستدیو رادیو ریباز اف ام گودار شوپینرین میهجال هر دری دنباش نادما پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر یک فرمو گرنگترین سنوچا ترکیه بفرمی داخواز کمپانیا گوگل کریا کو نشریه کردستان رش بکه د انجام بویره که هاتونو چونه دل سریاد نابره هر دو باجارین قامش لو حسکه سه ولاتیان جانا خوش دست دان و هشت دن بریندار بون لشداد پیده گروپک جمع مستین دبستانان به بهانه تفلی نبونا وان بلشکریا نچار جکار دور خستن دم باش د انجام ابویره که هاتونو چونه ده لسریا ناورا هر دو باجارین قامش لو حسکه ده یا نسکری بریا ناف دولتی سه ولاتیان جانا خوش دست دان و هشت دن بریندار بون ولاتیان بناوی طارق علیوی و علا حمزه العربل و معصوم سلیمان جبل هفکتنا بارهل گرکه و پاسکه و گوستنه ده نزیکی بازیلخانه الشیخ یا نزیکی گنده تل عربید انگو قیرا جانا خوش دستدان ده همان بویره ده هشت ولاتیان دن بریندار بون کو چار جوان هاتن و گوستنج بون خوشخانه فرمان یا الباجار قامشلو چاره دنجی هاتن و گوستنج بون خوشخانه نشتمانی قامشلو کو جوان جی محمد احمد سلیمان ریاض احمد سلیم جاسم الموسى التايه الیاس علیوی هاتن ناسکرن یکیتیان ویسکارن کرد لسوریه و یکیتیا گشتیان ویسکار و روزنامه‌وانین کرد لسوریه و خوندنک بو سمینارک سیاسی کو دیج آلیه سیاستمدار کرد فصلا یوسف درباره روشا سیاسی گشتی و بویرن داوی لسوریه و هرمین کردی وره پیشکش کرن بلاف کرن سمینار روزا 29 مه دمجمیر 11 صبح لبارگاه یکیتیان ویسکارن کرد لسوریه لکولانا پیمانگاه هازا یال باجار قامشلو دیورل دارخستن جدرک اگهدار روجاوای کردستانش باس نیوز را راگهاند کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده باسک سیاسی پککین روجاوای کردستان دو بجار دل پیشیاوی هنه جبو قناغا پشتی وکشانا هزین امریکی و یک جوان بجار دیان و گرا لشکر روجا لی پیده او بجار دا رد کریه جدرک اشکره کر کو امریکا د خوازه وګر لشکره روج جبو روجاوای کردستان کر لی پیدا رازی نبو او د خوازه امریکا رد کر لو ما امریکا دو بجار دل پیشیا پیدا دانین جدرک اگادر ج روجاوای کردستان جباس نیوز را راگهاند کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدا بال سیاسی پککل روجاوای کردستان دو بجار دل پیشیا و هنج بو قناغا پشتی وکشانه هزن امریکی هروکه جدر اگدار را گهاندی بجارده یکی پیدو لشکر روج و هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه به هفبشی و روجاوای کردستان جعفرین حتی عندی وره و بتایبتی نفچین سنوری لسر سنوری روج آوا و باکور کردستان بره و ببن بجارده دوی دابشکرنا نفچیان لگوری هجمون کو بسر دو نفچیان ده و ورنا دابشکرن نفچه یکی دیره زوره و حسکه و قامشلو سریکانیه و دیرک و نافچین در دوره رادستی رژیم اسد و ورنک کرن و اوجی دبن چافدریا امریکا و روسیا ده نافچه دوی پارزگاه ادلبه و رادستی رژیم اسد وره کرن اوجی به چافدریا روسیا لگوری زانیاریان کو پیدا بجارده یکی کو بجارده وگر لشکر روج بو جبوی روجاوای کردستان رد کر لوما امریکا و کسزای که بو پیدا بریارا وکشان هزن خوش روجاوای کردستان و سوریستاند وی جدر اگادر گوچی کو امریکا و روسیا ریکفتنک دست پیکی لسر بجارده دوی کرنا به مرجع کو رژیم اسد به اواکی رمزی وگر دیره زوره و حسکی او جی به انینا هیز لشکری جبر چکدارن پیدا و بفرمانه برپرسیارن او لهی رژیم اسد لفو تبگره بکن دو ریوبریا پرورده یا سرب ریوبریا خواسر یا پیده و گروپک جمع مستین دبستانان به بهانه تبلین بون آوان بلشکریا نچار جکار دور خستن هجمارک جچالک وانان لسر رو پلین خواه ین تورا جواکی بلاف کرنه گول باجار شداده ریوبریا پیده هجمارک جمع مستیان به هنجتا تبلین بون آوان دلشکریا نچار یا پیده ده جکارین وان دور خستنه لکامپا باسرمایا پنابرین روجاوای کردستانی به آمدبونا بر پرسری خستنا کامپا باسرمایا پدکسه دکتور کاو عزیزی و اندامین انجمن هریمی شاخ و خواجهی یعنی خستنا باسرمایا پدکسه به بشداریا احمد محمد امین بر پرس شاخ هرما کردستانی
یەکیتیا خوێندەوان و جوانن دەموقراتی کوردستانی ڕۆژاوا و دەهام ئۆسمان ئەندامێ سەرکردایەتیە هەمان یەکیتیە دۆ عەبدولکەریم محەممەد بەرپرسێ رێخستنا گشتی یا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا سەمینارێک رێخستنی سیاسی پێشکەش کرد. محەممەد سەمینارە خۆدا لەسەر ڕۆڵ و گرنگیە رێخستنێ دا ئامادەکردنا کادران داتەکەس کرد و لەسەر ڕەوشە سووریە بگشتی و کوردستانە سووریە بتایبەت ڕۆڵا پادەکەسێ و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی دچارە سەرکردنا کریزا سووریەدا و داخوازە مافێ کوردان ڕاوەستیە. ڕاگەاندنە تورکیە سەرزارێ وەزیرێ ڤەگوهستن و ژێرخانەیە بنەمایە بەلاف کردە کۆ تورکیا فەرمی داخوازی کۆمپانیا گۆگل کردە کۆ نەخشەیە کوردستانی ڕەش بکە. ڕۆژنامەیە حوڕیەت یا تورکیە بەلاف کرد کۆ وەزیرێ وێ لە پێش بەرلەمانی تورکی ئەشکەرە کرد کە حکوومەتە تورکیە پەیوەندیل گەل بەرپرسنە کۆمپانیا گۆگل ئێرس یا بناڤودەنگ کردە کۆ نەخشەیە کوردستانی لەسەر سیستەما گۆگل ئێرث ڕەش بکە. تێزانین و کۆمپانیا گۆگل ئێرث تایبەتە بە دەستنیشانکردنا نەخشەیە وڵات و دەڤەرێن جوغرافی لەسەر ئەنتەرنێتێ. رژیمە ئەسەد دبن پێکردنان دا ژێگرتن و ڕەواندن و بنچافکردنان دەرحەقی وڵاتیان سووریەدا بەردەوامە هەری داویەژی gelek ji wan girtiyan dike di gornên kom de. Rejîma Esed di binpêkirinan de ji binçavkirin û revandin û girtin derheqê welatiyên Sûrî de berdewam e. Serkirdeyê desteya niştîmaniya karûbarên girtiyan û endamê desteya siyasî hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê Yasir El-Ferhan tekez kir ku Washington Post di daxuyaniya xwe ya dawî de derbarê kuştina rejîma Esed ji kesên girtî re tekezî ser pêşkêşkirina hişyariya wan ji tevaya aliyên civaka navdewletî re dike ku rejîma Esed di binçavkirina welatiyên ku dijî siyaseta wî dirawestin de berdewam e. Ferhan balkişand serweyekê ku rejîma Esed tu caran bikaranîna tawanên xwe de ranaweste û hişyar kir ku eger hêza xwe careka din vegerîne, egerek mezin heye ku careka din bi awayekî hovane tawanan derheqê kesên li dijî rejîma wî radwestin bikarbîne. Li gorî belgeyên rêxistina mafê mirovan ku ji destpêka sala 2018 de 964 welatiyên binçavkirî di zindanên rejîma Esed de dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane. Ji alî xwe ve jî rojnameya Washington Post daxuyanîk belav kirbû û tê de rewşên bidarvekirinê derheqê welatiyên girtî û revandî yên ku cihê xwe di zindanên rejîma Esed de girtibûn belge kirbû. Dirêjahî bi daxuyaniyê hatibû ku ew zindanên rejîma Esed li deverên ku dibin kontrola wan de beriyan ha hejmarek mezin ji kesên binçavkirî li xwe digirtin lê ew zindan niha valebûne. Ew jî bi sedema bidarvekirina wan girtiyan û danîna wan di gorên kom de. Di heman rojnameyê de hatiye derbarî girtiyên bi sizaya darvekirinê beriya bighêjin alava serbirînê jiyana xwe ji dest didin. Ew jî ji ber rewşa waniyan tenduristî bi sedema eşkenciyê ku rastî wê hatine. Ji bilîkên bûna pîdiviyên xwarinê û vexwarinê, Washington Post diyar kir ku rejîma Esed tu bersiv li ser vêyekê nedaye û ji bilî vêyekê jî rejîmê tanha bidarvekirina wan girtiyan ehtiraf nekiriye. Herwiha amar derbarî hejmara wan bidarvekirinan nehatiye xuyakirin ji ber ku tu jêderên serbixwe tunine ku wan hejmaran belge bikin. Washington Post anî ziman ku li gorî wêneyên manga destkirde ku di zindana Sidnayan de di Adarabûrî de hin şêweyên terman diyar dibe û li gorî pizîşkên şerعî ku ew yek termê kesên jiyan jê dezdayîne. Herwiha li gorî ku di wêneyên din de jî hatine diyarkirin ku lê devereka leşkerî nêzîkî Şama paytexta Sûriyê ku hejmarek mezin ji Kurdan li wê deverê hene û tê gomankirin ku ew Kurd gor bin. Herwiha gorên giştî jî li wê deverê hene. Ji alî xwe ve jî rêxistina lêborîna giştî beriyan ha li heman deverê destnîşan kirbû ku gorên kom li wê deverên hene. Godar û şopînerên me hêja bultena demjimêr yek bi dawî hat lê dê bultenê me demjimêr 3 û 5 evarê jî hebin. Spas bo şopandinawa. Her şad bin.